Breaking news, Borpothar Police Station angkang ke ongdong rakyat hormukin neblong. Borpothar OC lepente Bokazan SDPO tumpen celang se analo porben beta longdun si Borpothar naga checking gate along Dimapur pen ke bang bom line track along pen ke ongdong rakyat hormu mate ganja puthot ke neptulong. Bangso ganja total 46 paket lepente bangso ganja 477 kg lepente bozar mate hichilong ador kadowe laking koyan bag buji pusi police asai ki tumpen pachini por. La bangso Kacing cek agari registration number NL01A0146 pusi bangkek po. Kacing cek abang kuamen Dhonson Yadav ataningkan hoke batra. Bothar breaking news. Borpothar Police Station angkang ongdong rakyat hormukin neptulong. Borpothar OC lepende Bokazan SDPO tempen celangsi. Analo porben beta longdung si. Borpothar naka checking gate along ihum Dimapur pen ke bang bom line track along pen ke ongdong raki mate ganja putot ke neptulong. Bangso ganja total kadowe pen palung pen 46 paket lepente bangso ganja 477 kg lepente hichelo ador kadowe lak angko yan bag bagi si police asai ke tempat pachini po. Lepente bangso kacing nang cek agari registration number NL01A0146 pusi bangkek po. Kacing nang cek amen Dhonson Yadav ataningkan hokebra drop pusi bangkek po. ট্ৰাকখন আমি নাকাচিঙত আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু ট্ৰাকখন আমি চাৰ্চ কৰি কেবিনৰ ওপৰৰ পৰা কেবিন হুডৰ পৰা আমি প্ৰায় 46 পেকেট গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰোঁ। সৰ্বমুঠ কেজি হৈছে 477 কেজি মানে 4 কুইণ্টেল 77 কেজি। আৰু গাঞ্জাখিনি বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? গাঞ্জাখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় 20 লাখ। আৰু এই আটক কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম? তেখেতৰ নাম ৰামচন্দ্ৰ যাদৱ। তেওঁ ক'ৰ? তেখেতৰ ঘৰ ইউ পি। ঠিক আছে ধন্যবাদ। Bongagora pen beta pangdapon Lawrence Lekhe News 24 Parbiango.